pinya da babirta long pen kadro kave phanta me adap kimya cardom na pajarik long cardom tangte pinya da babirta arjuik tha Karibiang long along tok lang avarmon ang sose kang thurpon thujia phanpura matijong niphai inkoy ar nipen Dipu Farmer Growth Center along Ninia Jai Megdengsi School Managing Lapen Development Committee atuma phan seke kipi kapang chingpo Tok lang avarmon kapaching thujia long School Managing Lapen Development Committee meipu kongchun bang lapen bang phuatum ar pu theo Laswa Krokalam School Managing Lapen Development Committee meipu kongchun bang lapen bang phuatma phan matijong niphai inkoy ar nipen Dipu Farmer Growth Center along Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan pen pachini aja megdengsi seke kipi pangchengpon Laso seke lumbajong samelangso nilip lapen rongmongwe block asar kwa rumalong kedo high school managing lapen development committee meipu kongchun bang lapen bang phuatma phansi seke pi pangchenglong Laso seke SSA ADMC Nayan Pathak pensi ingpu ponlo All Karbiang Long Sarkari Gawbura Association pen Ninia Baha Matijong Niphai Inkoy pen Niphai Inkora Isian 6 Quinquennial General Conference Langkung Habe Memorial Town Holalong Kapaman Ponabirta Nangle Matijong Niphai Inkoy Ajamek ada por final ke pen aka SGBA ameipu Sikari Tiso Arideng pen Song alama kang thurponapi aka SGBA along Klembang Karidang atuma phan aka SGBA Kongchun Bang Barim Dhansing Ronghang pensi Jaiponlo Laswa phi meipu Sikari Tiso lapen aka SGBA Circle Committee meipu atum pen horbongar nam kipu mate General Conference ingpu pontulo Nilitum pini conference Karbiang Long Sarkari Gawbura tum an chelang pepen bang pharoner kebra troskep almu Sarkari Gawbura aphai dolo Karbiang Long ada asini tum ning sivepen pini deng trok conference pini kicheng ponlo asi chodab badab nilitum bajisir keba porpen nilitum click nilitum song alama ching thur ponlo lapen nilitum Laswa phi nilitum baji kebra chiti malom nilitum la song along ki claim atum bangner kep andolo song along chi pangtang aprang ki claim si pati pi atum ini nilitum along pen nang kachi uta inia alang litum kalidang amen pen nilitum chikimu ponno la pen non nilitum baji crazy apor nilitum non Karbi longri arona tengpe nilitum aron barim mate nilitum karbi arona tengpe nilitum kin horbong anam puponlo nilitum isi nei kang puponlo non nei puponlo lapen non alonso pipenlo te nilitum delegate session nilitum pangcheng ponpo nunggejo pangthang delegate session dopo pen committee da akimi ke kelang nang ia son do populute committee tanil tum engwai ponpo yong si aban do kop padokop kami pulute ran kachira limro nil tum la non baji kresi yang gong la committee ta chingwai ponpo tapen pinaba dapen nil tum aku committee pangcheng pontu po tapen baru baji anapol bangke nil tum pinaba ni bangke public meeting padu ponpo kasi aket ye gedeng tum phanta penawani bangke ni tum kachuhang pon dolo longri sialong CMEM pencheng lok MLA MP phananta ni tum chipa ponlo alang timani kame na chitong ngia pan bol ibo posikulo kasi ni tum Karbiang Long adang kheji pupe pinpen dharmo ji pupe pinpen ni tum isivet along klam ke klemra pet dam rapet aputak nilitum pinaan citan si mumpon separi ponong la siping nilitum bang pharoner kebra bang sokemne bang nilitum apai nasi nilitum cetong pet pemping nilitum conference aputak nilitum pangcheng pondo Sarkari Gawbura homtha barhik অধিবেশন 5 বছৰ মুৰে মুৰে আমি এই অধিবেশনখন পাতো কিন্তু যোৱা
2-3 বছৰে মহামাৰী কোভিড-19ৰ কাৰণে আমি কিছু 2-3 বছৰ আমি পিছুৱাবলগীয়া হৈছে। তথাপিও আজিৰ দিনটো আমি 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। 20 তাৰিখ আৰু 21 তাৰিখে আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু আজি ইতিমধ্যে আমি কাৰ্যসূচীখন আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। প্ৰথম আমি কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া সন্থা সভাপতিয়ে আমাৰ পতাকাখন উত্তোলন কৰিলে। তাৰ পাছত যিবিলাকে প্ৰথম সংগঠনত আৰম্ভণিৰ পৰা সংগঠন চলাই যোৱা সভাপতি সম্পাদক ইলোকে আজি আমাৰ সমাজত নাই, ইলোকে টুকালে। ইলোককো আমি কিছু আমি ইলোকক মনত এটা চিকিমো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছত আমাৰ ৰীতি নীতি আকাৰেৰে সৰ্বঙৰ নাম কিপু তথা আমি প্ৰাৰ্থনা সেইটোও কৰিলোঁ। গতিকে আজি দিনটো আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী উলক মালকেৰে আমি পালন কৰিম আৰু কাইলৈ থাকিব। চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া এই পদ্ধতিটো ছিষ্টেমটো আজি বুলি নহয়, ব্ৰিটিছ কালৰ পৰা আমাৰ স্বৰ্গীয় স্বাৰ্থেৰংপী 1903 চনৰ পৰা ইয়াত চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া বুলি স্বীকৃতি লাভ পাইছে, ৰিকগনাইজ পাইছে। আজি দিনটোলৈকে আজি পৰ্যায়লৈকে আমি এই কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ছিষ্টেমটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তথা কাৰ্বি আংলং সমাজত চৰকাৰৰ লগত আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছিলোঁ। লগতে আমি যাতে আমাৰ সমাজত সমাজ যেনেকৈ গঢ়ি উঠিব পাৰে তাকেও আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি দিনটো সমগ্ৰ কাৰ্বি, ডিমাচা আৰু অন্যান্য জাতিয়ে আমি 850জন অধিক আজি এই অধিৱেশনখন অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি আৰম্ভণি হৈছোঁ আৰু ডেলিগেট ছেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম 1টা বজাৰ পৰা। আজি চমু হিচাপে আমি সেইখিনিতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। Hempre ka farman karja phip mate kapalong japang ongdung armu matijong nipa ingkoi arni Girls Higher Secondary School pathuak lamalong katisong asai kapidopo. Karbi Anglong arat amang keheman mate akar I Hempre kangthi mate Indian Constitution alwalong kido Article 244A monputa BJP government atumpen manifesto alwalong kitokta. Asai claim klesi nonjong Eastern Nagaland lapen Kamatapura Phang Akimia State ke Sengalam Chikroila Papita Karbi Anglong MP Horen Singh Beke Karbi Anglong si Artingbong lapen CEM Tuliram Ronghang api Katun Bomlan alang ni Hempre kapalong jamen pen kilik cipahailong sitame pinia arni anta alang ni Hempre ke hangvek asai claim lapen pini arni anta MP MLA CEM lapen EM atum ke hang tu pringpu avepu hehui alang tumpen ninje alang tumpen Union Home Minister Aphan Panong si Karbi Anglong Deputy Commissioner Ardeng Pinpuralo Ipak Pajurda Lason tatak Assam kari organize 69 aningkan North East kari organize 71 aningkan halang so tilil tum ke longdun nahi ta longdun de government atu pick and choose to kangbai latum state kipi lasi 69 aningkan abangta longi nak longi dok nilitum long le de athe nil Karbi Anglong lapen sarat hat APSLC lapen Congress atum nang betrayed langsung nang betrayed pinier ni anta uthot rat atum kachisong akan claim nang Hempre ka APSLC pen Congress atum 69 nang betrayed asonte
pilih dharna duyok kopiak pot bang asal state long itu dan lalu sikit dia lah bapak ini 69 aningkan Assam kari organize maka 71 aningkan North East kari organize bang proses sedang complete kali lah ASDC के डिमांड के सिविल और नेलितम सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244 ए से हम लोग ASDC सिस्टम में लगे थे थाना ये नहीं मॉडल होना से लगे लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड लो लेकिन के लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड लो बोलते तुम का दो कविता कुमाने नांगनी पुबांग के अवेल असल लगे लगे इम्प्लीमेंटेशन को नॉन कुमाने फाना निंग डॉगवांग हाला तुम हन पीवांग कुमाने फाना पिलॉक ला सोना मांगे तुम मांगे ट्रॉय दून पिलॉक कार्बी अंगलोंग आराम से तमें निंग सी जाता है सिविल अपन वाला बॉर्डर पे ने लाम मांगे ला पुसन ला अलोंग लीले अभी पुलों तुम कल्चर टा रेंगे लो आखे टा अभी along li ke do nang ko la si ke long tang along li la ke do tang along li la ke 1951 la ki pilo along li gali la bang so prang men li tum karbi tum ge me thang along ri do along pado ke jin thong dang rong hang dang amri dang uta nili pulo lumba yong ko ni hang pulo mati so teng lo ke dan ka lo la si la bang so long li ke 1951 la so isia notification isi ki pito 1951 13 April hala short teng along li bang ke li tum ke khang kit nang ko la pela so ke khang ya pan jasemet ke claim nang ya bang ke lage Karbi Anglong autonomous council lo lage li tum local self government lo la ke alang li tum responsibility lo খণ্ড হিসাবে পার্ট হিসাবে 10 পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে অসমৰ ভিতৰতে অসমক দ্বিখণ্ডিত নকৰাকৈ অসমৰ ভিতৰতে এক স্বায়ত্ত অসম অটোনমাস ষ্টেট গঠন কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে কমিটমেণ্ট এইটো ইণ্ডিয়া চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এইটো কমিটমেণ্ট এই কমিটমেণ্টটো হৈছে এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট বট দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত গতিকে চৰকাৰে ইতিমধ্যেও ছাকচেছিভ গভৰ্ণমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ আমোলতো এতিয়া এইটো ৰূপায়ণ কৰা আমি নকৰিলোঁ বা কৰাটো আমি দেখা নাই আৰু বিজেপি চৰকাৰে বৰ্তমান ক্ষমতাত 2014 চনৰ পৰাই ক্ষমতাত অহাৰ লগে লগে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে নিৰ্বাচনৰ এটা ইস্যু হিচাপে এটা টুলছ হিচাপে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইলেকশ্যন ইস্যু হিচাপে গতিকে এতিয়া আমি কৈছোঁ যে যেহেতু ভাৰত চৰকাৰে নতুন যি ৰাজ্য গঠনৰ বাবে এটা প্ৰক্ৰিয়া লৈছে এটা পলিচি লৈছে তাৰো লগতে বিজেপি চৰকাৰে যেহেতু প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে ৰাজ্যক কথা দিয়া আছে ৰাজ্যক ভোট দিছে আজি বিজেপি আজি চাৰিটা ইঞ্জিন চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু দুয়োটা স্বায়ত্ত সাহিত্যত জিলা আছে ইয়াত গতিকে চাৰিটা ইঞ্জিন চলোৱাৰ স্বত্তেও আজি ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ অনুৰোধো কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিটো এটা পুনৰ গঠনৰ বাবে যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়া লৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু আগৰ নিচিনাকৈ যাতে যেন ছত্তীশগড়ৰ সময়ত সৃষ্টিৰ সময়ত ছত্তীশগড় অন্যান্য যিবিলাক ৰাজ্য গঠন হৈছে সেই সময়টো আমাক নিদিলে গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বৰ্তমান যিটো পুনৰ গঠনৰ যিহেতু 1969 সময়ত যিটো অটোনমাস ষ্টেট লৈ পেলাই মেঘালয়ক দিলে 1971 Karbi Anglong lapen Hojai district aduya hoyalong le kachrai komjia phan suri surya muluk aduya hoyalong kachitoda Puloni circle office kaparlo parokwa mate bothunga ji ahi thipen kilometers for sose kahelo Karbi Anglong lapen Hojai district aduya hoy hector cap sose along le along penna anikal pen laso along le along maduta kedo ke thaga bangabe lapen kachrai komjia phan kama thapon abangabe Sitame normalong labang solong lialong Karbi Anglong kedo arap chot kati angtan kedo Karbi atum pencenglok suri surya muluk atum laswalong le kachrai komjia phan chiklojon thom sose ke thek ponlo non nili kedo lake border long sidolo lake Hojai district lampen Karbi Anglong district hoilong masidolo labang so hoilong ke 10 hectare sose labang solong le kedo sitame pinana ningkan pen sitame labang solong le lapuson sidolo lapen ke ladak adungarai tungga chini tu nateng pen pelotan tel bang solong lelong ke ladak lapu hapu paro tang tel lake Hojai district lo la si ladak ang mumiding tum si ladak pen ne tame khiti tame tiki bom la son si chethan pon si tame ladak chikloi jon ni so selo ladak la so along lelong munit kapre pen ke bang suri munit ke bang ke thek pon long bonsa me ladak si kapre ka helu bing pen tum le bang bonsa tame ani bang si ke bang pon ke thek pon long son si do si ta kupi ko son lo ne no na mathang ta
sini pon thek thelang la senang li tomhan li jir pon nampak lang pon tha la puna muluk suri mulik do ladak ke thek pon long la si kopi ko son one ladak thang sini pon pelang la si ka se than pon la ke longle ka se thak longle ke chipun pu si se than pon bom se adulong sita me longle pun kipun la son thek long le lang bon sa me suri muluk ke thek pon long la pun li jir pon nampak lang pon po lapun elijir po han pa paklang ton pola suri mulu kuna penne ke bangsta me chini pon pelang Ladak non ke Hujai district lapen Karbi Anglong a district ahoy long don puanta munit do dela lasila bangsa long le tim nai long le pinangan organization atum aham hanga song atum lapen kit hegi ding atum nang lang si bining abangke Karbi Anglong Autonomous Council a CEM ba tim pen mamata ahoy ka cerai kom jalam mat hapon lo la pen ladak arada tunta la bangsa ahoy ka cerai kom ja phansi Hujai district la pen Karbi Anglong district do buka pen sikoi not langkar oma hawara long rong ahoy rai kom arong ki kimya phansi pini ke ong dung aradak chitong puke duun ang it hena cho e hani fulong et hena cho riho puke ladak ta la sonak taksi pinangan ham hanga song la pen pinangan rat kacari pon ali dor tum cepeng si ladak hem nai kimya phan barong ke seng ya phan bang akumiti nang seng lo la pen la bang sa akumiti ke seng pen aku ame thang jong le phan la so along le ke cerai dun ja phan si hak jakong lang no tum akaprek aham phanga song ba komiti seng del lasi lana nita lana ji ding ta na ka thak tang et nang ya polo seta hak latum pen ka che danan si latum pen ka lam thama ka je tokan si apodam ji lo lasi pena bangke la bangso apor en ilu ke bang ana rara tum han mangta e chet vet ke pacitang aja phansi komiti hin pen ninitum klempon po kita unana bangke nona mat bang ba dom tharo troxia farman phani tum list ke antang dolo la pen group wise thik pon tang lo la sateng bensi ron pon bom lo la pen akimia tum han bang ta kadu ta ma thanang ne nang tum hanang tang te de po bangke la nang tum chonghong bang si paning ding on la pen ladak penangan ke klem tab tum long do la bang so che chet lo te chok lo komiti pe ahin pen ning thedo non mama tim Karbi Anglong Dr. Tiliram Rohang ke Japon tim Karbi Anglong tu menta isakin ningi pon thiblo ahoy cerai kom nang populo la silada ka bangke local MLA local MP local MSC la pen council la ka dogawe ajak kong pen la bang sorat tum han ki pidun ke la ke nitum akhapig lo alang tu nak pidun rek po evekson busita rada phanjong si chenek ing tu bulu telang tum chenek po jong se lang tu rada phan matha bulu dang te karon ko pache tang long hinang chirap dun po Nona rong kimi jiseng indi pula so phansi mani lisian kuna pe nawa tum tak dong kapen tong kan narong lo ni rong kuitar rong ni kwan bang ta ni tum pini pen ni troxi bang ko pi lo long ga dak ma mane la chili sisi rong ni piji ku pharmacy mani ra mato no pi po dak ma nona committee tu mangteng kita len tenali tu matha ma je council pen ke lata authority ta pipe ne la salam munchi bang ke thanga chini ne mane long le long do na ko mane long ne piji pulo mane la karbi tumhan an piji pusi mane tumai ke bang ya the mo election der lo pulo tang te la ke chini ne der ha the bang ko council pen decision kopi ma ke an la bang ke kroinang kop he itum bang ke mathe non bang ke longle ave da joine si nitum longle chiri si bak long don ji mene pa phan si nitum ke non ke bang ke nitum ke dak ke bang lo mane non bang ke committee ta arni le bang kita nitum committee panta chakha mate chakha dor de pin lang mane kolo bang ne hok pe da committee kolo bang ne original committee duplicate original sona system si dak do ko ya almati nitum bang chakha dor de ke kidam tang alis non alis tok bom si tami chakha dor dia joine si angko non angko ri list che bonai tu si la si akomlo ma original committee phan la bang si angko somjai thu po bang si ini tum non list tok bo mane ki angko dak pini ya bang tu committee tum nang kolo
pinap penang tumnang celang tha nang tumnang chumri re pinang men long lok pen long le nang thak det pen pap khi nang tumnang chumri re pin la si pinap chewang thu thap nang birta thulo nili tumang lo ni dak na thek thulong bang ke long le bang thang ta kithira vider langson athe dak ki thek thulong mai committee duita dokop nili tumang ke voipita abana committee han sining che thelo aki mi tumang ke ne dak local tum pu sichipu sita lokela tumang ke chipu ke la pu heno nili tum lokela po nili tum si chepang tanglong ni pu lason helo ka chetha inke kum la ki mi tumang pulo antan ke wangkar bi Nogon district pen hona ni border alom pen ke wangkar bi ta si tum bisi focus puta chipu bo pitanon abana tum klemom ta antan ke wangkar bi tum apanta abar sai pi pon lo long ni thak pon bom lo ke thek dulong ke চৰল কি অথাই কি আবি চৰল বেছি কওঁ হেৰি নতুন মাটিৰ কাৰণে আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে এই পুবি কৰোঁ পৰা কেইদিন হ'ল আপুনি ইয়াত ইয়াত 3 দিন হৈছে আহি আছোঁ কি কাৰণে এই মাটিৰ কাৰণে কিমান পাব বুলি আপুনি কিমান পাব মানে আৰু শুনিছোঁ 1 বিঘা কৰিবলৈ হেৰি মাটিটো দি আছে ভাগ কৰি আছে এনেকুৱা কৈছে পাইছে আপোনাৰ ভাগটো পাইছে নাই নাই পোৱা নাই এতিয়া কমিটি এতিয়া চিনি নাপাওঁ তাকে আলোচনা কৰি Tangtinon malam sopora phan birtamo ington eksenang. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mo phit puthot birta long wang thuik long Caribbean Long District Youth Congress pen LA ke thom Lumbajong Bukazan la pen Harakhat constituency long pre and fail election Kapadocia puta KADYC amepu Sukur Singh Kro la pen Prakash Kumar IYC atum pen KADCC asahema long pherang ke ame kapetopon Jadi tum malong nomhedrong Delhi pen ke bango tabangso lam the bange Youth Congress election ke party ji koson si mane anutina bang usame free and fair election ke party dun jima ola pen ho so election no bukti aso doma so kado we kar beng orat man congress claim kaching hon rabela korte indi ke pachini ban usipini alang le Delhi ke manglo sila solam thesi nami tum bhan nida hoi pen kar beng long mate all over all India Assam same so Mrs. Pali consider tum bhan tini chupa pang sibang so alam tipi bang patan pali bang itu long dak deliver mando ke hai sir Prakash Kumar ji alam lidak Karbiang long apilo IC long election na puta observer salam hinle tamthar dulna मेरा नाम प्रकाश कुमार है मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से आया हूँ मैं जिलेदारो आसाम यूथ कांग्रेस इलेक्शन के लिए आया हूँ और मैं यहाँ बराकवेली और हिल्स का इंचार्ज हूँ 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है और हमारे आज आने का उद्देश्य यहाँ पे है जो यूथ कांग्रेस का जो ये आसाम में मेंबरशिप चल रहा है वो हमारा मेंबरशिप 16 तारीख को लॉन्च हुआ था और 18 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ है जो 27 दिसंबर तक चलेगा उसके बाद 19 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उसका ऑडिशन सुना जाएगा और स्कूटनी नॉमिनेशन का स्कूटनी जो है 28 तारीख को होगा उसके बाद फाइनलाइज ऑफ नॉमिनेशन 29 तारीख को होगा और उसके बाद मेंबरशिप और इलेक्शन साथ साथ चलेगा जो 4 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक चलेगा इसी से संबंधित हम सभी जो हमारे युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए समझाने के लिए कोई टेक्निकल एरर ना हो जाए अब क्या है सर जो भी होगा हमारे मोबाइल ऐप से होगा विथ IYC ऐप से ही होगा ऑनलाइन होगा कोई फिजिकल कुछ नहीं हो रहा है इसलिए इसी से संबंधित हम कैंडिडेट से मिलने आए थे और इसके बाद हम जस्ट हो जाएंगे ये मेरा आने का उद्देश्य यही था lapu amethanga aninghang tum dolo hai sidani tum bang paklang no dapo sidani tum congress tami ke chapati tum intang kring son dolo se non new freshly tum da do keban apente itum da senior tum da bani rota hai sme la so election bang ke anutin sama ke patu arat do apen youth congress an lo ili tum kidu ke la tum sami si high level long sami li tum kenkam jidor tum dia to warlo sini tum kar bang long ayut tum han pa chuni pon
Semana yang saat ini hang berbuat free and fair election, kami hang election partai itu baik nak election aslam. Itu di dalam konteks. La election bagi mau akai hang pun mungkin, bagi non kon ko la enrollment bagi, selain enrollment kita ceng kon orang bagi online proses, so dan bang membership bang fee bagi 50 rupees itu tahun dia long. Tapi yang itu candidate bagi itu ST bang reservation exam, lapang 1500 do 1500. Pinia da babirta bangla pansi kangton iklong kadoka beta domethak me kurwang thu